Ya Minista wa ugima wa mwili ya kaunti ya Meru Daktari Gikunda Mungania na MC wa Bogeta West DMK Kyogora umundi ni mathirunkite macibitari monde wandini enu kuona uthina mbere na thina iria ikubaragania utungata Daktari Gikunda na ronteteru wangirwa KEMSA kiugaga ni ruru tumite rimwe macibitari methirwa matina ndawa akibecanaga ngerekano ya ndawa ciatwana kwithirwa ni thina inene kuonekana nawe DMK na ugite ari na gwitikio thirikari ya Gavana Kawira Mwangaza igatigira ekuthikiriria na nkidegia kurekiriria gwaka cibitari cionde iria ciatigirwe kuma thirikari ndiru itirekiri tumutugikare niwe uri na riboti ino. Muthenya Jonaru MC wa Bogeta West DMK Kyogora na Minister ugima wa mwili ja kaunti ya Meru niwe Daktari Gikunda Mungania ni bethirite bakithiurunka macibitari wandine ukenda bagategera mathina jarajari ku twetaga imbire ku imbie kwendekana status ya ndawa na njokeria ngavana muno despite frustration tia kuma KEMSA wetia ndawa kaletero iri itecio na ndawa kura ngavana nithirito na weru na moyo kuendelea kuleta ndawa kire cibitari cionthe cia Meru County kenda cibitari ciothe kiona ndawa ni aria akiaria Daktari Gikunda ugite thina iria nene bokurukira ni wagubwa ndawa imwe kumakirirwa ngirwa KEMSA akiuga ciana ni betite na citironekana monkira nandi na ringi bakireterwa ndawa cia mung'ana jomukai KEMSA turita tugetia ndawa kithiri cia 8 million pakeja baturetera ndawa cia 50 million lakini nandi turetikanirie na gavana wetu na aretikiririo tunenkera nyumba na twitikiria tugura ndawa kuma kiri antu bangi tweta twagura ndawa cia KEMSA cia 50 million kethira tukwaga ndawa cia 30 million tugeta tukaria na antu bangi bara bombo twendiria ndawa iri tukuoneka no tutathina ira twinayo thaiji KEMSA batina ndawa cia ana lakini itubetitie cio indi barita batunenkera intubiria bitebio pakeja batunenkera kethino musarain glucose cia wikira roje cia wikira tugeta tukaga into bibingi lakini nande tukambira kugura ndawa ingi tugeja tugachika store ire yetu level 5 ara uria bungi kiri Daktari Gikunda aluga ritunguiba macibitari ni bakai nyogeta na dispensaries ira nyingi china only one nurse kana nurse umwaki urio nandi ne twitwitite na mbere tukiona ora tukathithia ibu kumenya ngavana na araugite twandikirwe workers but still kwena challenge no tubwa wenji bill rio ki Meru County wona tukendelea gwita tukiaria tuone kithira ni atatumbotetheka twithirwe twina mo health workers na muthiene kiri Gikunda na ugite kuri na musonda bakwenda wiki ya mbunge ya Meru kenda bagatigira kigena kira ikuthona macibitari kiri chokwo cibitari oyu kenda chikomba kwethira chigiukira bill wita FIF ni mbeche iri kuma hospitali kethira ni cibitari teje mbeche ire kuthurania mbeche uchikeje igachokwa aja uju kethira ndawa fulani batina cio pakeja bakagura ndawa iu kethira ni antu bangi bongerete casual workers bakombo baria kwa kwenda kwira Meru twakurukia mbeche ya biru gwitwa FIF igatutetheria muno na kire DMK na ugite bari na wirigiro Gavana Mwangaza akabatetheria kurikira cibitari ra ciakina citumbite kuthira Gavana na moroto jwa kuthiria cibitari ra cionthe citithiritwe the ones in Meru County jabo getawe na cibitari giumpu yakire no igitara county council Mwangaza yetathira na Gavana na twete the next 2 years ethirwa thiretia cionthe na twina cibitari menwe ondi na ithi cibitari ijere tutigere nacio ningwitikia Gavana kuringana moroto jwa ajura na jwa kujuria facility na project ira cionthe cithiritwe itujuri within the next 1-2 years tukethwa tuthirania cibitari iu na ciathori kiomba utethia antu betu in this world kuma wandine ya Bogeta West gicigo mbunge kia South Imenti nke report ranteto cia weru rea kwa rieto ni mutugi kare.